Hei hi Akasvani Aizawl ani Chanchinthar achir tu silin sang puya Mualung to polling station ani mina vote thak that ani nuwa kumin Mizoram Legislative Assembly in thana EVM vote la za chu za zela samret point paruk ani Election Commission John Madhya Pradesh Chhattisgarh Mizorama Election Observer Pathum chu an khosak dan tiklo awangin abana midang an aya otir Assembly len Thangtur State Pali Madhya Pradesh Chhattisgarh Rajasthan Telangana te campaign in awang lai theng chho mek Sarkar la pi chuan mimal thil poimo dila mobile phone disconnector anga phone call avautu telaka engma lohrilo turin mi puite acha Mualung to polling station ani mina vote thak thatani nuwa kumin Mizoram Legislative Assembly in thana EVM vote la za chu za zela somriat point paruk ani Election Department atanga thun danin anin luma vote kha kumu palam le vo big te ba ka postal ballot manga facilitation center ba ka service voter atanga vote la te chiar te lal ni rilova heng te hi riat ki mani huna apum pu vote la za chutun a hian ala sang theidon ni in vote la za diktak chu vote chiar ma chuan a riat theidon lo ni in an soi ani serchip district ka vote atla thabera za zela somret pasari point pasari priat atla a Siha district atla cheberin za zela somsari pasari point bial pathum matla ani assembly bial mala thorang biala vote atla thabera za zela somret pariat point pakhat pakwa atla a saiha biala vote atla chebera za zela somsari panga point pathum pani atla ani tun tum in thana hian vo bik kanti vote nei hi sangthum zathum somret pakhat an oma kum somret chunglam sang seri zakwa pariat ba ka kum za chunga upa zanga somsari pariat anom boka kum nau pang voi khat vote thak na tur kum sompare le sompakwa himi singa seri somnga pakhatan oma kum somni le somni pako in kar vote nei nuai ni singa sangli le zaruk somsari pasari omin kum somthum le somli in kar nuai ni sing thum sang ko le zali somruk pasari anam boka kum somli pakhat le somruk in kar mi nuai ni sing ni sangruk le somsari pakhat omin kum somruk pakhat chunglam hi mi sing re sang khat za somni pani an ombok ani Election Commission John Madhya Pradesh Chhattisgarh Mizoram Election Observer Pathum chu an khosak dan diklo awangin abana midang an ayo tir ECI hian Chhattisgarh le Madhya Pradesh da General Observer Pathni le Mizoram Expenditure Observer pakhat daka shemna hi aleka ECI chu nimin khan poll observer pathum chu an khosak dan diklo le nungchangina zilo baka Court of Ethics bo che awangin observer an ni na an ni sakni in thudana chuna talang Chhattisgarh Dantewara Assembly Constituency IAS Officer Laltin Kuma Franklin Aya IAS Officer Dang Anurak Patel chu General Observer tan da ani a IAS Officer R Girish hian Madhya Pradesh Sioni Malwa le Hoshangabad Assembly Biala General Observer na thokin IAS Officer Udaya Narendra sa thakdon ani Mizoram chunga lunglei district expenditure observer da IRS Officer Gaurav Awasthi chu thak ani boka an service bu apo hetilisin chi a ziak lang turin ECI chuan thuma pengal ani tudon danin lunglei expenditure observer Gaurav Awasthi hi in thana duty abikin candidate te sum mandan endik tu official ten anning hea candidate te election agent te ba ka official te aza palo ba ka engma thiamlo anga achu ba ka musit takin an khuma ching ni in thudana chuan soya returning officer te po rilu hreom takin asiam ni in an soya hetengani wang hian lunglei district election officer hnena a hovin hekna thelwani a election department in loboi puizuin election commission of India so midang aron tirta ani Mizoram Assembly in thanpui neya longka SBL pangkhu akumza sompanga nia soi pi famiang chuan polling booth kaleng vote thaka vote thak zinga upaber ni hriat ani pangkhuwa village council member ten hena tanga longtlai kan correspondent thua don danin pi famiangi hi IP ka chuan kum sangat go som nia piang anga zial unima se epic siam lai vel hian apian kum dik tak hriat ani lova rin thu in apian kum hi da ani thu an soi ani pangkho ko tang shoi te chuan pi famiangi hian in thlan na hi angai poimo in vote thak nge hi adu thin thu an soya tun tum assembly in thlan puine apo phur takin vote athang ni in an soi ani Assam Rifles le Champhai Police te chuan Nimin Khan Champhai district zo tele zo khothara heroin kezi ni le gram somru pakhat ba ka India poisa da novakol cheng bible che khala no somni pakhat chuang an man Assam Rifles se chuna soidanin heroin kezi ni le gram somru pakhat hi
vanal lian kum som thum pani khomoi khuwa Myanmar le hau khangin kum som li bulfek khuwa Myanmar mi te ko ta tengnan mana India poisa hi thang sian khup kum som panga thang khan kima kum som ni le chin lam thanga kum som panga Myanmar buk phir khuwa vek anni a Assam Rifles police chang ho hian anthudan bozin be puan thaka anrui hlo le poisa faiman hi bel khomin cheng vaibel chi som pakua no somnga pani sangre le zathum somnga huni in anthu cho chunan ta langa anthil man le nei to pu te hi Champhai district police ne tri kuta hlanani a anni hian dan angin an bozui don ani kum sang ni somni pakhat February khata Myanmar sipai lalten mi pui sarkar pai thla thune an pong lak nu khan rui hlo tol ru khi a hluar hlai a hei Myanmar ram abikin Mizoram ne na inri chin state sarkar mumal omlo wang ni in dan ken ko tu da chon soya meni thuma changa Manipur tol sung boina wangin Manipur kal tanga rui hlo tam tak Mizoram kal tanga tol ani thu an soibok ani Election duty turango pa kal Assam Police Constable Sabinat Assam 68 Battalion 9 Company Pathinical ta bo to join way me ngopa ka shwen zon chunzom zel ani Mizoram Police ten mi bo zong tur hian an ui fi ngopa an shwaya mi bo thom no te an hnim tira ninga lai alo lem to wang le mi puilamin an palna sa to ema wangin chui le the ani tolova tinga vak an thre to bilo nin an soi ui fing chui ti tu chon an tu sama chuan darkar som pathum ran ma ni se ani lo poi mi puilamin lo pal vak lo se anti a chuti ti lo chuan machine nu chambang hi are tuk big lova an hua pal tu ten arim an pal re vek thei ti ui fing shuai tu te chuan an soi ani mi bo hi mulo zela ni chuan Mizo danin ni sari chung zong turin anin ruwa man ani voin hi anol puyang chuan niruk zon na ani a weme branch te ain cho ka zon ani a voin khan ngo pachim veng branch wemen an zong le a chim veng branch hian mol nom chu atangin inlam hoi zongin kong chak le kong thang khan kon thleng zong tura ruwa man ani tukin tar le chan vevel khan scholarship khong pui lama Sindi motor workshop bula tuyal thei phurlir thei tenglori nam dang khala chi suala voin ta thlang khan nak chu ala nelova wane thak takin lir thei chi suala hian thile hleman amlo tuyal thei phurlir thei chi sol hi S01BC 5059 ni na khal tu hi nam dang mi Kabul Hussein Barbuya kum samni panga silchar baret nagara cheng ni ashetani a lir thei ne tu chu Papia Das Chorabari Karimganj district Assam ani hetek lori hian silchara train Champhaya Zaluti filling station da tur diesel liter singhat sang hnia phura khong puilam venga Sindi motor workshop kota an chola kalle tumin lir thei chu a hnung zongin tinu na tum chu a break in a zolova kongsira atol liam ta ani helir thei hian kongsira gopala go khalite motor ke siamna tire works in malam kila su chet ba ka abula electric ban pakhat asu on boka he wang hian he bana electric swin in thung kal tangin power supply kal tir thei ani lo ani Chanchinthar hi Akashvani Aizawl tanga puan ani Assembly line thangtur state pali Madhya Pradesh Chhattisgarh Rajasthan Telangana te campaign ina wanglai thleng chhomeka Madhya Pradesh ajon sa khokut manhun lai ni ma se political party te the topin an campaign a BJP chon bin khan an manifesto an tlang zara an manifesto hi minga Sankar Patra tinan vu a BJP national president JP Nadda chuan bopala tlang zar ani Congress shwai tu le chief minister hui Kamalnath le Digvijay Singh te po an party tan campaign a Congress party chuan voin khan an part shwai tu hlui Maulana Abul Kalam Azad le Sitaram Kesari te pian chamlomin vote tenen hun an mang ani Chhattisgarh apo in khan thon hinata na campaign turin senior BJP shwai tu le prime minister Narendra Modi chuan thotan ni hian Mungeli district atlo don ani Rajasthan apo BJP le Congress te tuntumin thana hian in pei le ber turani a Bill zan hiya candidate Sangha Zire Samsari Pangan Oma and Zingan Independence Siri Samthum Pasirin Oma BJP ten seat zan hiya candidate anda line Congress in Bill za samko poko candidate anda a an tho pui Rashtriya Lokdal chu seat khatan kian ani Telangana chuan min khan khan in than chu tumte tan ming thelu hun hunani a Prime Minister Narendra Modi chuan ventai kham Secunderabad parade ground na thuwa soi ani Sarkala puicho mi malthil poi modila mobile phone disconnect tur anga phone call avautu telaka engma lo shilo turin mi puite acha Department of Telecommunication chuan nimin kha mi puite tan thriat tir ti chuakin hetenga dota infona ang phone call hi mi then khatin an donga ti a Department chuan phone disconnect tur chungchanga phone call in tuma abengai lo ti soin hetiang phone call reng reng chu inbum na ani thu soi ani Chanchinthar serti topna na tang pui
Molung to polling station na nimina vote thak chatani nuwa kumin MLA in thana EVM vote la za chu za 0.8 paruk ani election commission chuan Madhya Pradesh Chhattisgarh Mizoram election observer pathum te chu khosak dan diklo wangin abana midang an ai otir assembly la in thang tur state pali Madhya Pradesh Chhattisgarh Rajasthan e Telangana te campaign in wanglai thleng chhomek sarkar la puicham malthil poi modela mobile phone disconnect tur anga phone call a votu telaka engma lo hrilo turin mi puite acha chuti zong chu Chanchinthar kan pon thei chu ani